Jakini Forest Range arlo puthot theng pi ke pon kang hu bolero pick up a truck registration number ML 10D 1636 ing nam rai komasai khiatum kene ponlong Birta kelonga tengke thengpi ke pon bom ahut Jakini Forest Staff lapen Ranger chilang petpen ajo patrolling ke dam bom ahut men towar chitong lokpen thengpi ke pon bom amotor aphan arplung dunsi towar ebeng an phodunsi kangho motor aphan nep dunlong lo Range Officer Ranger Kolom Singh ing tipen ke pachini pon tengke patrolling dam bom ahut men chitong loksi nepon long lok lo Lapen apor sitame ada por phai ke thom apor ansi nepon long lo lapen Jakini Forest Range along Rangerang hoi nang chipalong lok pen ke aronri pen kanghu agari motor mate humpho an nepon long lo pusi pherang ke atheng lo nang pachini dun lapen ke wang jilang iprang tame thengpi kerot kanghu atowar ke claim rino puta pachini pon pulo nili tum kai keson tathak staff pen normal patrolling dam bomason patu welo la patu dablo por phai ke thoma por lom anlo nili tum tumi aning saman ke ba pu kai son patrolling dam bom lo pu ju pang thang phuri lo amat por phai thoma lom ihu magari pu katusi na tupen wang boma tur theklong lo mano so tur pan kang hong check din ji pulo ya to amat thekta theklo agari itu ma forest agari ang thek longi popmat musal denga toar na thasi ke kat kapang tangpot atik kang ho thing pe agari ke pon bang kapang tangpot mani tum tala so ke kat pon chini ma se thing pi pu chini lor se ke plung dun lo ne rim ta plung dun pen padeng telai pu arong musal ding sabit area toar so na se ke pon tum ni tum da ke plung dun krilo ha atwar asulo damathai be tum pasang nang kok lo marutum ke kat phan bodi do gari pasang det pen mane tum dale dun prung ma chabi ji pon thek thema se chabi pen pen otikang kok mat ne tum wan eglong det lo aglo I think pi bang tita sapa posigipu tita sapa thengpi mane tum range office an wan det lo ono se range office long pasang ikok se further investigation of process pan safe custody tani pusi nile tum office campus long an wanted masi nanako daksi bi koklo masi non officially a process to me by investigation to make son se komasi bima po so pan non ko ke safe custody bi koklo Chinthong pen hemari rong par carbing long life